So hello guys, welcome back to my channel. So today I'm going to show you, to teach you how to recover your Google photo, your photo or your video also. Tem tangan pen EP Kumno ma pin recover ya ka photo jong fi ya ka ba pila de delete la slam ham te pila de delete shu pila de delete pila bakla di ban delete na du banai na du snem bla le so snem bla le jo tahi te ngan pen EP Kumno ban recover tang ba ka ngan pen ka shong tang la da pi la ban la de back out hapo ka Google photo jong pin le la da pim back out hapo Google photo jong pi kam wan re la da fi save tang hapo file te kam wan re te ta la da pi la de back up hapo ka Google photo jong pi te fila ban fila de delete permanently na hapo Google photo jong pi fila ban recover biang ane ke bra fila de delete to fila ban recover biang ya kata ka video ne photo jong fi ke bla da fi bosbu ka fi bakla ban delete to entai ndai talada dari lada film don re Google photo film recover film download ya Google photo film backup re Google photo jong fi te kam nam poi hapo hap kam film nam la ra ban recover te ngan pen te fi leng ba ngan pen te ngan pen ke video kan te pin download pe hab download kat ba fi man fi kwa ban download ka ba RGB la GB ka ba RGB la GB 100 GB ro kata ka kat ba fi man tang ba kata ka ba RGB la GB ka shong ha ka data jong fi te la da film fi download ka ba GB te ka du kata ka video jong fi ka ba fi la delete baro hi te RGB tu kiwan kan wan kata RGB kata ka photo jong fi baro RGB kan wan amde ka data te RGB ka storage jong fi kata ka photo ka kadur ka video jong fi ka ba RGB ki bakan thop ka include lang baro te kalong ka RGB kata te ngan namun kutin sure te ngan sapni video jong fi to sa nga in ya page na video mo te sengbaw ni harap subscribe lang ro kum jo hi ta kang ba nin ya kiu lang hi mar kalian khasi te hapya support lang each other no you have to support we not you we have to support each other no so I hope you guys like my video. Okay, so don't forget to subscribe, you know. So yang inilah lena syapang. So at first page hang to khelinya ka Google photo jong fi so wait na flat dem don't to page hang to ha kanya manage Google account klik hang to da dem hang to sa scroll down page hang to bethod data privacy page hang to so anda fila dem te scroll down spot te wait page hang to bethod delete your data, download your data not delete te app search fang Google take out page kalawan hang to te ngala dep download ko to men hakani ka tayo bla dep te phi pat pha ban page hang to app mo page hang to ba deselect ko to kem click hang to bethod deselect page hang to so you have to scroll down no because kani kam dan kamera ba pin download kani baro kini te pin kam download tang ki photo te sa page scroll down sa klik tang hang to photo tang tik tang itu ba atau ha Google photo jong fi page scroll down hang to anda fladep te scroll down support penhir su support sha adu last te next step sa klik to next step so anda fila de mangta page hang to zip tg so what choose ko to tg set zip to zip say 2gb page hang to ka bakat ba pikwa to kan no gb pikwa rgb ni gb kan pikwa te screen export hang to te nga choose to gb na marba ngam dendur kan ka phone thmai te ta ka daw te sa page hang to
create projects. Just wait little longer now. So if you haven't checked out our notification Google account of it, if you haven't checked into page into click check your account activity. Kadang ke notification kena anda ada pila dep kala poi ke notification apa Gmail jong pi page kato. Tengok thought yes, this was me done. Okay. So it will take some time. So and dah pila dep sabak no show home screen. Te salit biang kan how to apa mana ha Google account jong pi. So sekali biang how to data privacy and then scroll out page how to batho download your data. This to page hang to ko to arpo tadi ke bang ba nang sudah download menta sesakali hang to kan download sampai hang to download klik hang to download na scroll down sudah sto sampai sakali tang to download te kan verify kan kan hang to so page ada verify page hang to features untuk kan ba fi ko aban download tang ba nga choose ka to kawai te dah pila download to sampai to search bang. It will take some time, no? So tinggal ngalah download to. Dah pila download sampai file lah to, sa file yang fi. Te kato take out page to jrong. Sa klik to extract auto to. Sa klik to auto. Te page to scroll down. So sa klik to beto extract. Te kasimpor kato kan ni second he try te tang la download sampai kato to la ngala delete menakan em te tang kato hi te kabla delete menakan ken am dai re ko bala slam te phila ban download na kaba phila delete man house sem also te nga kato ba kane phone to mai te ngadang shu download dong matan da shu delete menakan te yo bla te nga ko apan iken te tang kata hi te kompleks bun siap subscribe to kumju. Thank you.